voin ni som thum January sang ni som ni le panga ani a kan thian pa MTOA le MTDA kan member pui pu Benjamin chuano mate pa fa in van doina an tok pal hlo maya ke fa nga tang kem som tuibol then ma kongkuala an tlan liama an van doina mun hi kongkual ul lai tak ani a chuma jing na sabok sia zan tlai vara tlan an lo ni bok nen chuwang chuan helai mun an van doina an tok ta ani a apoi kan ti tak zeta kuben ate hi veng hnuaya khosa an ni a MTDA General Secretary te po lo ni to thin ani driver ten chorlop lopa a driver in Manipur konga kalvata atlan luta chuta azasiam tha chu December tha khan azula chuaka azulak chhuak nu hian ti hian aman kumbul an tran pui vele ani a van doina atok ta hi apoi kan ti tak zeta motor pathum ron in zui chhawan ni a an ni hian pa fa in an chuang dunan motor a hian ti chuan a kalpui te pahnih hian an kar che a katian han chuk thla kha zol an han thleng thla a khan a kalpui te pahnih in musi an ni om talo kha an rin zon let ta ni ti chuan motor local rem chang an lo changa an let chho le a kong thlang lam anen chho zela ke fanga tanga kem som tuibol lampana kem soma vela kong thlang lama accident kha an han muta ani accident hi an sia dual rolin aizol lama tangin MTDA hruai tu te OB te le arem chang te non tlan chho hmala ke fang lam atang te in mitlom ngai te an tlan thla a phur lak chho konga kong eng kima mizo tlom ngai na an nan tira a phur pat te po kong puya an lak chhuwa sak avekani hiam tuar te boy puin kham cheng nuaya an lut thla a har sa takin ai la chuak thei hra mani sai tol dam do ina an lak chho ani a atul ang te a thekilaya a khol omina a en thei ang te doctor ten an han ti saknu in aizol lam a phurthlak anita ani pu Benjamin a hi abiak theilawa serious deu awang khan an chukthak pui masa a ti chuan a hnuwa a fapa hi an kalpui vele ta a aizol hi dar khat le a chan ve vela an thleng thla a khulaya member omrem chang ten le thian tha ten lodong songin atul ang te dam do ina an han ti puya CT scan le ultrasound te x-ray te ti ani a pubena hi anak ru pali atliaka a khel ru atliak boka tina oma hian thitling a om boka he thitling hianin a thok te ati har sat awang khan siak chhuwa phot tur ti ani a chumi hnuah chuan zai tur ti ani ta ati chuan ICU a inda lut ta ani a fapa hi an accident hlim khan a kong na ti em a amai ro chu aizol an han thlen thlaka x-ray te an han ti hnu kha chuanin a kong lama kha chuan har sat na omin alang lawa amai ro chu aluwa thitling a om ve tho boka ani po hi ma se adin hun azi om hret awangin uata da ani ta thungani ani hi pubena hi an accident hlim kha chuan biak thei ani lawa beisei a chaw hle maya mase pathian in rem aruata tuna chuan aizol lama lo huak tu te inan soidan khan keini po min hria biak po a hria an ti a alo mom hle mai tho aveng ta huai mai ni hetiang chiat to ni khuwa hian MTDA hroi tu te hian fak om thin em maya a hmun hi a thei hram chuan an kal zung thin heng konga hian thamuan thlak em thin ani tin member ten chiat kan han to hianin damdawi ina om te po hi MTDA hian a kan thina a tulang zelin an case a zirin voi khat mai ni lo in voi ni voi thum kan te po an nei bok thina MTDA member te hi a thei anga hian
kan in tuam hlawm ve na sa em thin ani pu benate an van do ina kan tor pui tak zeta pathian zara dam takin dam do in an pa fa an chua san le ngei kan du saka tong trai pui ero an ngai hle ani ti kha kan han report ani